Mir s vama. Poslije odlaska iz uvale Valdanos bio sam skoro prošao Utjehu. Kad sam se sjetio kampa Utjeha i odlučio da svratim. To sam sebi obećao da ću jednom svratiti i pogledati. Još prošle ili pretprošle godine, ne znam, daš nisam siguran. Okrenuo sam se na jednom proširenju jer sam bio prošao ulicu u koju je trebalo da skrenem da bi se spustio u kamp. Evo tu je reklama, skreće se desno. U podnožju naspram same plaže je kamp Utjeha. Gazdarica je opuštena gospođa, nije mi dala informaciju o cijeni, nego je htjela prvo da mi pokaže mjesto jer je mislila da mi se možda neće dopasti. Razumljivo. Parcela je bila na samom kraju kampa. Iako je bio popunjen, nije djelovalo da je u kampu prevelika gužva. Iza moje parcele bila je još samo zgrada sa apartmanom i u prizemlju sa mokrim čvorom i čajnom kuhinjom za ceo kamp. Za moje stanje i uzrast bitnije je da je blizu mokri čvor i čajna kuhinja nego ulica i plaža. Pitao sam gazdaricu za nagradu koju su dobili od nekog međunarodnog ocjenjivača kampova i rekla mi je da je poštar greškom bio odnio u neki drugi kamp iz kog nisu htjeli da vrate, pa je ocjenjivač poslao u junu drugu diplomu ili plaketu ili šta već. Kamp mi se svidio u prvi pogled. Nije preveliki, nije gužva, ima hladovine, ima prostora i za šator, i za kampere, i za kamp kućice. Kasnije ću baciti pogled i pokazati vam dio ambijenta ovog mjesta. Evo sam u autokampu Utjeha. Nije mi se ostajalo još jednu noć u Valdanosu. Treba malo mir. Ovdje imam internet, Wi-Fi. I sutra idem na sjever. Ne znam tačno gdje, ali ovo je pretoplo za mene. Neka bude čisto.